Kwa majina naitwa Kazaro Paya. Mimi niko mratibu wa shirika jipya la kiraia mgrupema Kalungwe. Hapa Kabimba hali haiko mzuri kwa sababu raia imejishimama yuko kusema kama ni siku mingi serikali yetu inaachilia raia na kutokukumbuka kama mgrupema Kalungwe precisement village ya Kabimba ili mradi kwamba hakuna raia yenye kuemo. Sababu kuna mtoni ya Kabimba na hii mtoni inahatarisha kwa leo maisha ya wakaaji wa hapa Kabimba. Na ndio kwa maana raia ikaamua kusema kwamba umweke wajishimameko, labda serikali nayo itasikia kilio yao na kuja kuwatengenezea hii mtoni ya Kabimba. Sisi kama tuko hapa tulikuja kwa sababu kwa kusaidia na kushindikiza raia, sababu tunajua kama mambo ya kirahia inakuwaka mambo yenyewe inakuwaka naenda na ripuka. Ndio kwa maana tukajihusisha humu kuangalia namna gani tutametrize wakaaji wetu wasiumize mtu na wasizuru kia mtu. Na kwa mtazamo wetu sisi kama vile raia wa grupema Kalungwe tunasema kwamba aktivite yetu iko naendelea. Tulishafanya hivi ni siku ya 4 tuko hapa Kabimba, na hivi kama hakuna urgence ya serikali kuja kututengenezea, tutaendelea mpaka siku ile yenye serikali itafika hapa kwetu Kabimba kuja kututengenezea mtoni. Waone kama ni wakati haiko sisi wakaaji wa grupema Kalungwe ama kijiji cha Kabimba ndio tunawatesa, ni serikali yao wenyewe ndio yenye iliwatesa, na ndio kwa maana wanasumbuka mwa hizi siku zote hawatumikishi vyombo vyao vya kazi. Kwetu sisi raia tuko tu hapa tunaendelea mkazi yetu mpaka siku serikali itafika hapa kuja kututosha mwa hii mateso. Haiko tu Kabimba, tatizo ingine ni Luhanga na kilalo cha Katongo. Ile ndio tatizo 3 zenye zinatuma hizi siku zote tunazipoteza hapa mwa hii kijiji cha Kabimba. Wapi ndugu yangu, maki hapa hivi si unaweza kuambia aona nilikuwa kula kwa karanga vitu bisha kuwa nguvu. Maki hapa nifika hapa depuis na 5h niko hapa niko naenda Misisi. Me a partir de 5h mpaka hivi niko tu hapa nakuta babiana banafunga balabala. Probleme gani batengeneza? Na ni kweli mie nitakaenda kwa hiki kilalo kia hapa mbele mtoni itaka nibeba. Iwe babiana wanafaa mzuri maligresi tuko hapa mesi bote babiana walifaa bien. Bajikaze sana hivi angalia mamoto yote hii tupate solution kwanza leo tutoke juu hivi watoto wangu ni waacha njala. Na hakuna tarasoni bachana kwanza ndafika Misisi na angalia vya kufa. Me hivi wapi kabisa serikali jikaze leo. Sisi tuko nasema bajikaze wafika hapa wamalize problem. Selo shiba montari. Haiwezi wezekana kabisa, haiwezi. Juu sisi tunakata convention na Kilianda kufikisha Misisi njoo na kulipa makutako mpaka hivi hapa 3 bila haiwezi wezekana. Kama ni watu wa Transville wanaweza weza vile, meshi watu wa Emporo Misisi haiwezi wezekana, tunasufrire sana. Kwa majina naitwa Madonna Udoda Patrick, president wa Jeunesse Kabimba. Vurugu mimi sio mwanzilishi ila ni wakaaji ndio wanaandamana kufuatana na mtoni. Wakati naja inajigabura inaingia mpamu maavni na kufunga kilalo. Ndio tunaomba kwa serikali itusaidie mashini zikuwe zifanye kirasha ya mtoni. Kwanza kule yulu mpaka Tanganyika. Mimi kwangu naomba kwa serikali ndio ijitahidi, itusaidie sana, ituletee ndo mashini, ndio tuache hii activity. Juu kama kabla ya jaleta mashini, activity yani itaendelea. Sisi tutaendelea na maandamano mpaka siku mashini itakuja. Kwa niaba ya serikali ishatuahidi siku mingi, na kwa miaka 2 tangu ilituahidia, inatupatia promesse na ililomba engineer afanye monter projet, akamonte akaijibia. Bakatupatia na compromis ya siku watakuya. Ile wakati walituambia watakuya mpaka leo hivi habayafika. Na mwi maandamano serikali ishatuma delegation 2 na leo ndio tunasubiria delegation ya 3 pour que wafanye descente sur terrain bangalie kisi wataleta machine ya kirage. Raia wa Kabimba nawaambia tushikamane mpaka mtoni yetu ifai kirage bakwe baikire. Majina naitwa Rusangika Kigenge Robert. Niko mratibu wa shirika la kiraia ambayo inaitwa Sosilevi Ansigre, Sosilevi RDC. Ndiyo hali yenye iko mpaka leo ni hali ngumu kama gisi mumeona mtoni ya Kabimba
imezuru wakaaji wa Kabimba na kuzuia barabara na mtoni kumwangikia kwa wakaaji katika nyumba za wakaaji. Na kwa hiyo wakati ya mvua wakaaji wote wanajikuta wanakimbia kuacha manyumba zao, na ile inaletea sana wasiwasi wakaaji wa Kabimba au wa groupement nzima. Kwa hiyo wakaaji wakaona ya kwamba wakalalamika kwenye serikali, sio muda mdogo ambao wanalalamikia serikali. Wametuma vibarua, wameita wanani administrateur, ameona gouverneur amefika hapa sio limoya kwa mara 3, iko natupatia ahadi ya kwamba atakirei mtoni. Kwa hiyo mpaka hivi gisi tumeona wakati wa mvua na tunaona wasiwasi zaidi, ndio maana tumeona kwamba serikali imetusahau, ndipo wakaaji kwa hasira yao wakaamuka na kufunga barabara, na ndipo gisi wako kwa sasa ni siku 4 wako kwenye barabara, na mpaka hivi hatujaona hata gouvernement kuexekite kuleta ile manje ili watengenezee wakaaji wapate kuona kutulia katika nyumba zao. Ujumbe wangu kwanza kwa wasafiri na wakaaji ni kuwajulisha kwamba sisi baba yetu ni serikali, tunaendelea kuwasubiri waje watutengenezea kama ni jinsi haki yetu ipo. Tunasubiri watutengenezee, ndipo hapo tutaweza kutoka. Na kama bado hawajatutengenezea, tunakuwa na ingine mbinu ambayo tumeandaa kwamba kama hawakufika kututengenezea, leo ni siku ya 5, muda wa siku 4, sisi wakaaji wote tutajikusanya mpaka tutaenda kwenye makao ya guvernere kwenye iko, ili kwa sababu tutaendelea kupondekana au kukufa. Tunawajulisha kwamba serikali sisi hatuna ugomvi nao, tunahitaji haki yetu tutengenezewe. Kesho tusiwasije wakafike, kwa sababu maafa ilishakuwa, wakaaji walishakufa wengi, kama gisi mmejulishwa huko Kasaba watu walikufa wengi. Hivi sasa serikali njoo imebeba misaada, ile misaada fanyizie wakaaji nini? Hii Kabimba, kwa hii mtoni yetu ya Kabimba kwanza inasaidia hii entreprise aska inakia kuchukua matiere huku, majiwe, michanga ya kutengeneza hii mabarabara. Kwa nini hawezi fia wakaaji wa Kabimba huruma ili nao waweze kuwatengenezea tu hivi? Eske hii kutengeneza tu hapa kidogo tachukua milioni ya franga? Tunaomba serikali tutengenezee, na wakaaji hapa tushikane mkono ili hii kitu tuweze kuona imefika mwisho. Mm-hmm.